So I don't know, but pressure money or the Musa sing ya because they keep the problem one up to election. Payment yagulo singo or the boat payment yagulo sing ble. Apne second tongue yable. Non-tribal rok but chirimiya. Kaya abon ti no buti wansu. Sing strongly condemned klayo. Strongly abnoti condemned klayo. Koroksa known edition ni borok. Bor butar bu. Borok voter buya or 5 vote defendment. Sugo ang change ti prasa. Kamera tunggu juton sung tini paisa pajak mongka. 11 ni 5 boot center sung pajak. Mo school ka Nandakumar Debroma Para JB School. Kana oro total butar tunggu 567 butar tunggu. Jotong Simon je Mia election commission kaise notification hoga je 11 Moranpur Telamura constituency o 5 nang boot Nandakumar Para JB School ripul noi aboni mutabek sengni tini puni chatan simero ripul cholto তারপর ওরা শান্তিপূর্ণভাবে পিসফুল কে বুট চলতে কোনো ভায়োলেন্স করে বুট আরো ফাইন দङ বুটি থাং দङ তারপর ডেটটা মতো বাজিখা তারপর ওরা 391 জন বুটার বনি বুট রাইট কাজ খাইখালাংখা টোটাল বুটা তমন আরো 565 কাবন জায়গাতে 69% তারপর ওরা ভোট দমি দङ তাই দङতাই 2 ঘন্টা মনে টাইম দङ 2 ঘন্টা আশা খাইতা বুট পার্সেন্টেজ বাড়ি নাই Ingaro security kaham norjak tongo 200 meter bisimo kaham security bisimo ba security tight security ja ka school cholto Mobusuk number station. Nandakumar Para JB School Ingaro ni pass Kumar Para JB School Norok jotono saimano tini oro o Nandakumar Debroma Para JB School 11 Maharani Telamura o asuk thayo. जों नुखा खरसा फाय अरनि बरम गनां सार दियम थाइबाय सार तामबगे फेमानि तिनि O jaga kita visit camp mani. तामबो बुसु जाति कास्टिं नगै दं Tapsuk jora 69% vote ngkha mobilake no unexpected. Basically ripuli rogam sengya. Total out of 5, 6, 7 voters around 392 vote like tapsuk jora. हानाय यो जे बुट उमानि साइडे बिसि क्लाइ दं न बबो हाय Na common definitely because o jaga o naidi chung khobor man mani mia horni se horni 6000 chung mano. And I think India ni history wo election ma haikeng ya khona minimum at least 24 hours on sahona nang mani monotei chung code of thana is against election commission Tripura state against so thana in thana hisa monotei it's totally illegal tabuk already migrant laborers tongo jagani students tongo but already thangpe kabon respective sam khaibani jaga serung tongma jaga rogo so boro ni vote drop o jaga tini cast tangla moto fundamental rights violate khaibani yadiba so I don't know but pressure money or the Musa sing ya because they keep the problem one up to election payment yagulo singo or the boat payment yagulo sing ble apne second tongue yable kuno election related problem tongmani ya the tofno tongkhana then 13 tang sahona nang yadiba 14 sahona nango the malian it is 15 ni fungopon sadiba bike nang 5:30 was hour ka ba 5 PM ab office bondong mani ngani time mo I think this is illegal ओमफ्राय सार जों नुगै दं अरो सिमिया दावरम दि जे जों आरो फैसा दाबो कोने रामदेव स्कुल नि जे आरो बो मयखनो ओरि पुलिं इगो बुटुङै दं दा आरो नुखा जों जे त्रिपुरा सारकनि नन माने नन ट्राइबल रक आरो बुटार बर ऑब्जेक्शन खाइसे आबो हाइजागारो तिनि आजागा उङै दं दाबो दुसमनो बुट मारिया किन्तु दाबो 6 शेड्यूल कन्स्टिट्यूशन एन थांखाय बर अलरेडी जे नन ट्राइबल रक बुट चिरिमिया ओंखाय आबन तै न बुटि वानसु sing strongly condemn klayo strongly abnoti condemn klayo koroksa known edition ni borok
बर भुटार बुयो बर voter buya ora fai vote defeat tumung government of India government of Tripura mono silent spectator no hoide saya bli o belakhen saya abo hai nukjago sa nai de kabang ma CPM habang khaitang bro 25 35 bosor congress abo khaitang borok abo kubi kok no borok si sai kubi kok na जों tumung nugo angor oja sagang busa आसाम ja gyan ne হ্যাঁ ano आसाम बारिबो सर अलरेडि प्राय 10,000 भोटार दं नन बेंगलि आमन ति कक तिनि जरा ति साय केबो ओमफ्राय तिनि अरो नुकजामानि ए जे रामदेव कुंकगो सेन्टार बुथ सेन्टार 10 नि 17 बो सेम कंडिशन बरक कमप्लेन खालाम बगै रिलेक्शन ang side na hol sin how common illegal lengo mono sing Tripura sor khasina ni nang yaba unfortunately chini bor no khasiya baksa section byabagya सर तिनि बरो बरो न उनको tini oja simin no ani to te ke kaisa jaga ya so ang oron no concentrate khai tongo and vote kaham no angko kha but as I said into mo illegally repolling सर के फाइके हंका दा तिब्र मटा हापंग फाइके हंका बबो ताम बो खने हार kema khlaijanai tongo and ang mo clear khai sani mo sungo nai di ang mo politics o belakeno ketalko I mean active politics o democratic setup ni politics o abuk VC election ya golowo bebak VC di borro bam malai nei boda tamonang abono base khaina sung samung ni ya prisa janai but yes oja gawo immediate problems solve khaina nai mid term tongo te long term to abono te sung planning khailai nei planning khai se tam khailai ma sung nai lai nei but yes borro ni participation sung nang abo ang sajong khlai me nang sajong khlai mangla sung lukuro ba milina samoro khlai nang nai lekhena hambai okay